ono mukyalawo yali azaala abaana bano wamufunira yeneno nomufunira bene bano yali mukazi wa waka abani bano betwagana abo mungira nozalamu muno be yali mukazi mwe naje namwandula namuleta bano namugulera namuleta bano ayi kutopu byaba bityo byalema twayawukana yanekera abana basatu ayi ngaliyo so nga dali dakyedo ali olumuko obwire Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Bali bambi omulungi ali kwa media. Ngenkola ife atukatu twaja twachairako ku George mukwano gw'abanji George mwingire era nga nasemba yo kwidano George ali mumbera mbi nga kabiri emere ya wawo mwidukira twamwaganire munso zinga ali kwasaga nku twamuletera ku mmere so George ndiye kumuchaira muku tuwaiwaye muku ku embere letya George ono tuno okusomozebwa nti emere wawo ate ziramuwa so twenda kutegeera oba oli awo kutubanga tufunayo kwa kataka nitupangisa nitutamwemere waire mboli jojo nasobola okulima yafuna nga obumere omubesaawo so n'ebintu ebindi biri bityo so nekindi esiwano nakutegeera ku mbeera ya George erietya oba George mikwano gye bambi kwa media gimweneno George so obulamu buli butya Muliawo bulungi baba kangemera akazindalo anaku mukwidano nga nkuletere kumere nakweta n'ekitanda wali olire ekitanda nenda kitanda ensole kuni ku piro so buti puti mwebale era osula ku kitanda olota biki wazira kyendo tamirembe myerera so ni piro no kulia nenda kwabika era ngezaku okay era mwebale no bebalira otowa mu musuda butisaino obwito yo walya ombe musuda guno gwakamala kwa mwezi gutya mulala lwa treatment kuba nafu ayi gwida kuwona kuba tigwida kundi ta mukali we mu abana okay so emere kujja ngoli yakumpola mpola emere nkujja kendi yakumpola eri awo nakukobera nakobo mwaka guno tojja kuumanda ate byamere yeso babe so kombere eriwo twenda okubona sobola okuyamba tutya ku kizibu ekyemere nga tibino nti emere kujja kuwanga otwide ngeno obaawo osobola okufunayo kwa kataka sobola okufunayo kwa kataka nitupangisa nitutamuba bumere tosobola kulimanga bumere eno oba mboli edo oba budandali awo nkoba nti mwebale irala kumufuna yakataka nkali mu amaanyi agali malimanga kukufunamu ku 10 nifuna kwa 5 munongereranga kwenga ntandikoze namba njikozengaku mwiwendi fwali nsobola okalima makataka kuba nzira gano gendi wonkani genfuga mu kapota kano kanyi so ozira itaka kyenda twasuka oba twapangisa itaka mwapangisa okay so abalungi abali kwa media ndibona amaadi gatandise oti okugwa so mbe nekiteso nti otubayo kuno obuyambi otusobola okufuna kuko oba oli nitupangisa akataka jojo no nitufuna n'abalimamu nitusimba mwemere oba mbu oli kutemera baduuma babidandali jojo no bisobola okumuyambanku yena season ya wako yena yaje yakungula kuko tikisobola kuyamba ku jojo kinamba kuchikumi wefuna kwa buli manantu banampe ekinana bananambira ku ekinana oba kuchikumi wefuna kwa 5 ndi bananamba 5 okukiro okuyamba fulu ekikumi kyona olwokubula waki awo kulima aye nga mfuniyewo ndakigalira era nkikolengaku okay kale tuli kwa media eri abali bambuziza nga bali kwenda banko tubakobere ku bulamu bwa George bayindo okutegeera obulamu bwo okukolako wali otya family ya baba wo yali etya abantu bendanga okubuuza George yebabona yebayambako okumutole mu bwinike niba mutuusa wano oweebwe
okuva obuto embeera yali etya nkoberako kuba muzeeyi abaafa bakolanga ki muzeeyi wo famire yali etya muzeeyi ngaafunye maama mwawangalanga mutya embeera ey'ebyenfuna bakolanga ki okubeemerezaawo maama ne baba baba yali mukindaji wante n'amatooka ago kavugaku nga mukindaji mubitunduwa kigulu budwege nga mukindaji wante n'amatooke kavuga ku gaali okugana mabire eyo emirimu gyali emeka ebiri ejatukuza paka atulekewo ngeri gyakola so iwe mu buvubuka bwo wakolanga ki ekyakubeesangawo oku omuvubuka yena nitoli kumbona mba mu bikamera bino n'emirimu egindi gyenkola gyotaidye eyo kusuubula ze nansuubula ndi mulimi iwe wakolanga ki mu buvubuka bwo nze natemanga manda nakulima manda naki nakulima nebyanambanga mu maka ng'omukazi n'omusaadha n'abaana bo bintu bimeka bibiri manda nakulimanga ntera kulima kusiya bini ntungula ekiro 5 lukaga lusanvu bigana ebyasizinga ndi awo nto mere ya leero kufuna kulima banamba gabo kyenamba kyomuka so embere yebyanfuna ya muzeeyi yaliko kunga nungirungi kuku yali mukindaji tiyazimba ku mayumba yakola ki nga bamwogerako ku kyalo obeera embeera tiyali nungi embeera yali mukindaji nga tibamwogera kuba batera kwogera ku mwibi nakumenogo tiyagerwako paka kufa bikola tibyali biki tibyali birungi byali bibi byekuva mu ntandikwa y'amakabe n'emikwano gye ne baganda be keeri etya ndala ebudwege tiwazimbayo okuko ebudwege baba niwazimbayo nitwava metwegandifu okuzimbako tuzimba gano nga tutuuse wano ng'okalire budwege tiwasimbako ku nti banumba twalika ebivuka bito bito kuzimba amaka tugazimbire no nga tufenaki n'abakazi so mubuvubuka iwe tojanku nti bakucakala kuku obulamu bwali nga jasibwakuba mu manda embeera danga dabwafu kuva buto emirembe gyankuba gitike gikaalo kukola batana ntyontyonto kinetegera zenkabe ndi ebidongo ebyokukyalo bebe tukulagana nkubu nti eno be ebityabibanga mwino era nga tivinsa nosaino na saawa yabuti so iwe okolako kukyeki muzano kiguwenigiranga muku ng'omuntu twena oba nikyokola kuku nti nenegirako ku muzano gule iwe wenigirako ku muzano ki mu buvubuka bwo wazira muzano gwantwalanga enda ololera kujjamu gukolako kukuba matatu abe kyesobe mirimu gyayo nga okusinga eno gyakujja kudubiranga bakaire mu mwani kutuwanga busente kugula bupale busaati obwo odi okusoma kyakumeka beziro muzeeyi yali mukindaji ng'afuna sente atunda ku nte lwaki tiyakuwa mukisa kujja kusoma baba nakanza ogwo omukisa kano teyagumpa guno omukisa gwendi kubona obukulu gwabukula gwobuto yagonima konda ya muzeeyi wo eza yasomesako kuwera musiniya wano wa mu P7 kubaana bange kubaana ba muzeeyi wakuzaala baganda beriye yasomako kuyatukako kwewala batuka mu kyakumeka yasoma ino kyamukaaga oyakola ki yakuma mu kyomukaaga mukindaji yena ali budwege ali wano buwaaya ye basomesako ko lwaki ngeke bakwima omukisa ki mwaiti magamagana bulungi na muzeeyi oba omukisa gwabuzaale tidi ayi nti twandi gwabuzaale ogwo tyagufuna baba wange so obulamu bw'ensi nga tuwasomaku bukumenye butya ng'otwere kubona obuyambi bwange bwenajjanga nkuwa bumenyerera okubula kunko businga njikulaga ayi bumenyerera eki irala omuntu omulaga nko bumenye ategeera nga ekizibu etatakuwa kiriku ayi bumenye anti bakanga mbu obutasoma buli maki bukulu tinikyo nze mbegamba bunuma bukulu mukyalawo yali azaala abaana bano wamufunira yeneno
N'omufunya agende bano. Yali mukazi wa waka abani bano betwagana abo mungira n'ozalamu. Munabe yali mukazi mwe naje namwandula namuleeta bano. Namugulera namuleeta bano. Ayi kutopu byaba bityo. Byalema. Twayawukana yanekera abana basatu. Ayi ngaliyo. Aliyo. So nga dali da chedo. Ali olumuko obwire. Be. Ebine biri musomukazi. Be. Muwudu. Be. Kusola na kulumuka bwire. Na bulogo. Ebino na bulogo. Ebino bizirawo baba wange. Katonda atubyateeka nti tudakumalagana lya oba kisaa kya myaka 3 oba 2 n'abaana bati. Timutumanga mu bulungi ne mubi. Kwayawukana. Aliyo omuwulira aliyo. Naawe ida yalamusamu. Yabayira. Baba jigeza myaka 15 bakwabira. Gekisada gali gakendaire. Ndidiko ekyamutwala. Opika omuka mu mupira ebomba tiriduza. Angali duka dekaiduza. Akazi bende ibomba liduza. So ko angali ayirikendaire. Yali kali kende. Chinsonga lwaki ono mwale kagana n'omukyala mama abana tichangu. Muna. Nga musobola yenga tasobola kola byenga biraga kansobola nga ibyo tibitubaga kemisobola nje. Gwali tosobola bibye. Ebibye nga tibisobola byakolewa nga tibisobola. Yali muyombi tawulira tagalakika ekintu ekyesabiti ndakifuka kya myaka 10 kyabo kumapu mu buyo tikikoko kibiikaawo sabuni aba otasana koza biki mwogera ebigambo byokunenekizaganya oyogera bitano yagera 20 awo ngatida kusobola mberu edonti nagandi malaga fo bubula ja nakuza bulo nga buluma nze bunu myaka mingi kunya nakunwa solo kumira waja ni kuiduka kadwaire wagula makerenda bulo onwa kutenduka buyo kutenduka ko buyo so kasoka je wabisaba myaka ngemeka myaka 12 aitaira nko kuwano aida ya musama matabana wa ayi watakubonga ku nti mwenda bano be muti utaja kuira beti mwenda na kuyala kuntukirira nenda mpe ekisera gapo enene tenda ntukirire tienda oba tienda kumwetukiriza be aido matabana yale kake kyaga kiti naida bamuga byokolera ati amango muge ayenze nakubandi wange timwendayo yakulekera abana nga bakali baba biti oyo unesomera mwene nga kiti nafunguza ni kwanda pati na atumye mitima kibali najimana muna bigusabuka ndigonda gwange nakuza abantu babo abana bombi bonsa tulyo wundi mwita kamida so bana babiri wadaga nabo twatwaira ko kuba mama okukuma gali nabo abana abo mama ngali gano nsabando kira satuna atawe mwana zali gano yabo ngolu kubiya suneibwa yanaza abana bakula abana aba omukwano twabalaga omukwano nabasoko okolaki tinisha nabasoko kundaga mwana wakubimati nyoko wana mukoti nyoko abali wakati akunye mwino banjana mwenge fa abatali basilamu digwanaki bandaga mu buzo oyo yayikogura ari kutugurira oyo ati mawo chenu koga na babidiko maka mwange muna abana bange nababidiko abo so awo nga abana bakakula ati bakubuza nga mama yajja abe ngati basoba kumbuza yanga nsibako kuba Maria bisera nali mu munu w'omwenge mwamu cyo bayike nja kunywa mwenge ndira bwire bitegese bwemere biki ndeka ndira bwire ndaza tukabwire kwira bwire oti munsiko mwaduzi ibizu byange bibura munsiko bulamu batubaire bwangu tobulamu kibona tubaire bwangu ai muzi cyenko bantu tenze wofwe tako baguno gwa kusatu nkoma gwawo nasirika iwo oja kumfuna kuki Katonda na chidi kyango nja oja kumfuna kuki anze bwe nkwebalamu tuogere bini tusobola kubala
asema amaani buti ekika kyaimwe ekiri kitya nibino ebika ebiyagaza nti muli kirala ng'otera okubiga obutagamagana abaana ab'enganda abandi mugamagana era byafa tidda kulema nti ekika kiraawo kyamulembe tumutoka kutewa luvannyuma lwa mwaka awo mudesima mwatyamaku mwatisa ku nsonga ed'ekika ekyo kifu buli muntu agoba muno gwaikulira mu ivwali muno gukaya enongeremu tugukaya n'ogwo buli muntu agoba mu maka ge nasendwika nti ansula nti asiiba nti mbali wakika kiri kyekireetera ab'ekika obutagemagana ate nga baba bava mu ndandalo nga balinka mabeere malala ki ekireeta kuba ebintu bino tibiri wano wonka wuwo oyagana ebizibu ebisinga mu nsi ebisinga kwavuwaza abantu nga bakati bakika buzibu lwaki defuitina nti kidibudiidangamu maama oyo mulala baaba oyo mulala daada oyo mulala basenga oyo balala ikalitya maama mantu nga mukaaga abasatu baba balogo abasatu baba bakalamu ayi nga mumaka gatya obutigafuire bigana nonzira nebintu wakuba nebyo nzira nembeerwa diwakobera nedo seruganda katuna kyalowooza ali kino nga seruganda beerowooza ali nze ndakutambula niiwe tiwakuba ekintu ekyo bulido omuntu aleka ekirungi nze ekinendezebwa kimpeho oyayi kumpiiga abayi kumpiiga mungeetamanibwa so bino obutagemagana buli mu kika kyaimwe abakulu ab'ekika tebatyamyankuwaire oba nkiiko nti dina enkiiko edda okwira walala ngeiba mu bika ebindi nga benaire nga bino biri kumanagana owaifu andirowooza nga kiriwawo era kijja kubaawo baana kufumbiraganwa kuzalagana mu malongo ate mwana naali ate mwana naali baikubanagana lwaki tibaza baidigani nekyo baikunonya okutolawo kumanagana bantu batyamako ababiri omutwalo abalala oba 15 bamanagane omwana abe kufuna mwine mwanina tibalikolaki ayi kida kubawo kitumaka gandi ebintu zekisira kisuubira nti ife mukika kyebitu datu amasoma kukesa twabaana bakigema kumbuza ensondegwe be weefeku ekiri mu nnumbayo oba kikolera kutenduka kivuemu oba tikikolebera oba nagasika mubooziramu esa ayenda yamwenako kuba ibiri ezaala ibiri be omuluganda alina akuleka okwekuja kulya kyadana muunu wano ye nga alikuja kulya nkoko namutyere kikasobola okuba ekyesanuulye kuba bakulese koli bubi tinikyo kale tudagumira bintu ebyo tutwire mu kanini kekirokolaka kwa tiwali kyogenda kukola kyonna kikujjako okufa kwa mirembe n'emirembe amina tinikyo kale baba nebyo tudda kufaayo oba tudda kufaayo ino abalimwe bemonako nibentakola ki hai ono omukyala mwene yatuuka ekiseera yayendayire mu maka wano omukyala we yatuuka ekiseera nga ali kwendayire ku baana yajja kubungu buterevu tiyajja kamalalu kyekitegeezebwa nti wabaka ajaminzi wongome yajja butera kandiri kubana bwange obwongo tibuki ayi muntu muterevu yamunaatiganubabi ebyamutolawo biboneka nga bikola biranyuma ekintu kisimba tikimana amaka 345 bukyaba kidanda ekyatuka okukala okwenga niso pegana ebyamutolayo wange biba byali byabulogera likola oba nalimu ibyo kango bitoto ekiba kyona kyona kiba kikula era ikizo kiramu be oba tukasala ojja bwaga kasala tikairano ojja bwambiri paka olyagane bali kangali anda saime mukazi wange malaga fula to yimu ngati nicho neidembire okulaji doyenda mbasa don't ali ko ngati yasama nkole kale nako bantu kale nafuna so ai wandifuna chikaire kaire chika tufuni ndichiretayo mani ndi wanango nyama tonto kasobola ategera so embere ne yokuba omulala abaana bakulekawo omukyala yajja kunizetya buli muntu mubulamu ayenda baba akulisi ne family iwe ng'omuntu muli
koti yakunigetya kuba ebonekera gala myaka kumpi 10 giti nga buli kintu kira mumuki mukutuyana kale ndakwogera osoga nti najinala namulojinala yafuuka nkubu kodi okuntematema nowakopa nowo aye ebisigaire kuba noni erumuka eguluka irwakyefu ate buli weguluka etegana ebizibu mbiboni aiweregana keva mwibanga kaigwa kefa entegeka yani yakatonda zena ntyo bwendi oba bibi na binala oba byangu na binala kale ekibawo kyenja nakyo kale oyo ni George bambi George Mwingire tubantu okwayawayamu kuko obulamu buwa biwuliranga obulamu bw'omuntu omulala nga mwalinga babiri basatu nabona buluma omala bwamenamena mukuku ali omala bwewunisa oyo atayidi nga baba wange kuba museno yanzala kaka ebulu agati awo ki oba wano munumba buti wano oliwo wenka ekyalo kikubona kitya biki bebayogera byowulireyo bankoba munjira alina eddembe rawundi yabuwaya mwezi alina eddembe nganze era asiranitira nganze gankola kumubala bakwa batya mwezi alina buliringa bwange omukazi idaga nduzi yakoba atya yalengeza nga ali munumba ndikufumba kyaddomu akalivi kamwingire kabali wange wentendukaku nabamwe nabo tiyitegera nasirika ono wundi ade yako n'owundi yakoba mwingire obuliri buno nti buliri bwange bukentenduko mwingire obuliri buno bukusaana awo byaba bito bakomaawo olowundi yakoba mbwanetera muganda we mbwali eyatema ayi wabanga yali anala ku buliri oida wabona wanala kubuli wamukuba otya ate buli kintu kibako iddagala nala ku buliri bwange obwo buli kintu kibako iddagala omunonekeza iddagala lirekeza okunala libayo asobola okuba nga anala oluyise nga ajja okulambala nakyayi omukalu wako otya amuna nga ojolambala lekera nakunwaki kyayi oba nga anwa amali wako otya amuna olina obuzibu wano tokuuma musula okumala ibanga so oba oli kujja okulambala tokola ki oba ogula kapero oba yatanga kwati akaye ekyo omuntu omukulu okumuziza mu pampa tekibonekanga kyo kirungi abafumbo tebatera ku fumbo tebasula mu pampa aye baba ebyo obulamu n'obuzibu buli nga mundikiriza mbe mulamu era ndakulama zonna zino okuba nkuluku mpaka ba oba mulamu eza kikulema akola tinikyo baba abo tubaleke mbera wenaliza wakini nti niwe nfuwa zira kubalu waguba olungu kwanjira kafuluma kulya wanjira munumba yakuba omuzira kisoboka ekyo ku muntu afiire wange ne baba kisoboka oli yalire eno kuliya nga abantu bali kumubona oluyingira mu numba ngali yenka yaseka akabiri kiwaire gutubirirewo otobera ogulisa gule gwayi gubonabona gunkana gwenka mbegalo bamweta George Mwingire kabe kuba tugule oguki obwe kimutule ko linali ya mama ni baba we ki fitida bito aye muntu wange ayi omwana yina asobola okuta ku baba we fitida omwana yewazala asobola kuba tabamulaba ngeri y'abandi basesaza bagabani mati abamusindika bamutamu ebigambo abakulumirwa byolimu ntuguyita go baba amana bakwita baba babweni ne duze eri wali akaita baba ko dulirirwaga yobune duzi bamuzisoba naibu kugwaita kambugwene gono yapanga buko bamusale nkotano basula ndikadu amwagana kujo police okugeza kwa tugwaitaka nina nunga butulya nombugwe wasa baba tugeranga ebyo ngo busanu kwanga tubona obubo tubona ngo tubona no letabona bubwa nogeranga niwe nga buziko tintamire nti anga beni kuloza nakani aye bityo kole bibyo bidi era byokolera abo bosasire
tukolera muntu ebyange bityo biba tibitegerekeka kolera baba oba bwita tikyo weningira muluma niluma kendigayo mba ndigayo tifuluma nze nza pate niwe yemfumya sawa 3 ino tinize mbe tisobola be oluma kutawa yindi nabyango balida kusala kufuluka nani kano pate yaluji basale katuna anambera bayijoka na bintu byo omuntu abaku mumaka n'abantu we bota bana abakubona oluyo tabona bakamwe dikulo naza muzibuti nijo ekiru kyakola kyakubitaku ayo ezizankanga mwana tutya danger nzira n'okutuuka n'okoti muzeeyi nkwetera akamotoka kakano nkakuleetere kakuume kakano kakuuma n'oyo afaaninza birowoozo bwakyenke n'abana b'enkata nga kangena nakakuuma oba sabiiti nja nakakozesa endagaano ku poliisi nakanje kale tulwigereza nti akali omukengi tubagerezaawo ki aye tugereza tugereze kale kyenkola kyosobola okuba baba oti kino mu bulamu nga kagereedo duuzi ali wazirawo tisha gyakolesa oyo wali n'obwongo obutafaana nabwo bwona bwange ibaaga alitwala yakolesa ndindi bamugwireho adiri nziba nti metimetinikyo afuse muku tafuse muku tiwaki kati mwene eri amukwati lwaki ukayogiragano ngayiragano so olini nendaga muntu wofuna ndaga muntu babeyo njipanga yedi ebizu byange nebityo otyagifuna aye nga nsobola ogifuna eriyo omukyala muwalawo ali ku nsi eyo nakuliya yankoba nkuguliya akasimu ak'emitwalo waire mukaaga aye kusokera naenda mbuze oisimu olienda baba ndienda ekintu ekindi kiva nkubuuza ndaga muntu kaadi okufuna kaadi eri mumaina okuwandiisa kaadi eri etya wakyenda oluisi twenda mainago nga nti watuwandiisa amaina nota maina ga George Mwingire webayo akuweza obuyambi buleeta mainago awo bona nkubuuza kibabona nka ali kuligula isimu kuba tujja kugula bugula isimu nga wazira ki kaadi na isimu kyawo tujakola tutya nena bakwenda George Mwingire bayogere nga niige bakukubirenga ku bakole ki nenda kufunayo kwa kasimu wale ka mitwalo mukaaga ayi kaadi tujakola tutya okubyozera ndaga muntu mbe ndowooza ngengeni kumbona engana afude ndaga muntu kekeni yako ndaga muntu akali olutalo so awo bwe tuli era byantabula aye kyoba ojja okukola kaita ofuna abawandiisa kaadi abatera okuyida eno mu kyalo funa oba ndaga muntu ey'omuntu yoweesiga owandiikize mu kaadi aye nga yo kaadi eyo bagikuwe nga yiyo tuba tufunye isimu tutee mu kaadi eyo then namba eyo njifune nsomere banange mikwano gya George Mwingire ngola asobola okukubiramu awa yako ku muzeeyi oli otya biki kuba nze oluusayo olwemala ebbanga tokoze eki tamala n'ebyajalida akatona asobola okuwona ku nkyo katona yakuba ati Yazid ekyokozeeko kikola ki kimala so waba abayenda okuwuliza nga nze nzirawo so kyona kikulu ino kyamaani ino owulire nze oluisi nze tyenda ino kusaza kuta mu maina gange awere kaadi ya namba ya George eretenga Yazid Yolisigira era omuntu asiima alowooza nenda oluisi nenda ofune nga ya wuweene eno tyenda nkolese nze nindaga muntu etenda kukozesa yange mba nkweweire ino akati nindaga muntu yange amaire ku maina akosa maina gange so nenda iwe fune ko iza mu mikwano gyabe eno ayi tegeera nti era amaina ejja kuleetanga gani ga muntu oyo aya ino kuba mwesigwa kuba we mufunamu ko butagamagana akoba ati namba yange ati kaadi eyo gigale kuba eba yiye yata mu maina ge ndaga muntu yiye biki okitegeera so olina okubanga mukwano gwe ino wa mukazi it's okay noko timpa kino nyina kyo ndi kikyo noko nzirawe nkutakabi nza kyenja kugera kai kibikindi mba ni mulambe babandogeraga ninko banti Yolisigira mubi
kibi kyolikola kale kyenikuba ndi kino kibi kyakoze nzena kyenva okuganira kwa nti nikogera nga ndogera ku bwana nti nakwesiga wanesiga byabo nayogera osuga nakobera buli kala wena ni ku bantu bakuno wajanga okuna kopi batatu musade oyo abonabona musade galiwo n'omusadde ab'omukubi emmanga y'emvula ebitira kati galiwo omusadde wakubina ku kiikoto yakola omusadde oyo ali ayajja kuliya atadde akwira ayenda kutuuka kuwa wamazaliwa muno nti ati adda kutuuka kweno yayenda okwidde okubonaku bulungi ati omuntu ono yetwabona twabuuzanga ti muntu ayi eyo n'obundi yankubireku ati kodi alikwenda ati omwami onaabaawa wene waya wena mukwana jabo wayo obuuze ka telefoni ya oida kumwagana mu waye muko so tomana wafuna ekiseera naba kitufiya yenze ediri abandi ababuuza obuuze ngabo ene muntu tibalinga ifenti nze wenende ekintu nkikolera otikuma mu bigambo nze nkola bikola kai baba ebigambo ebyo okola byona bina niba baba balamba ni mama bale bakati bakuba bali tubogerayo baba bakubana ku makamani esa ali baba nalyo titulidi bena abalimana libavaamu bantu leeta wairogo tweda kwegeresaawo ki tweda wano wendawo kiki kirungi tinikyo ng'olingina muwandagano omuomu nga kamimbadde kafaana kunamunga bukafaana akato nikwa nti kuba mulimu nokwa namaze okubamwira walengeza kuki katuvamu ebyo byabalaye wakolayo nomwakola nera bane bona mbakuba mbateeku bona bali okufa oba batafa bona abakuwa obuyambi batafa bajja kufa nti bafaze namba nfuire nti baba ngezo ni kyenkyusamu katonda mbona byendoga ni kyenkyusamu yina bona kunimbina kabana wakababiri nebero penka ikubona nime kyenkyusamu esati yomu tupapana nijagaine oba empale yomu tupapana nijagaine ebikolebwaku tubisoboka kwogera bitumalira ki ebiseera wazabiri wakufairo okunakuwala kuno okusimu kwange wanakuwala wampa obuki wanakuwala embeera iwamba namu wampa obuki wandaga obulungi nze nakusomesaaku werekalamu enosi 10 nagikuwaaku ni mama unakuba nti emyezi omwenda gyakulinda mu 8 oba mu 7 kakobe mukaga ku 7 kwenda ende yalenda okukunda gitolemu yaliwo obuki obuzibu katonda yamukola ati bozo tulamu ndene dagasa abantu baki bangi oba mugalo bamulenzi ajaga twagitolamu kale katonda byamulobe okole n'amateeka n'ebino ebivuyiramu kuluyirwange atasiima walumoto omwanga yamaziga webale ino ate muno osiimye biki mu mwoyo muli olikulira kaikonkoto gawere ayenze nsiimira paka emagombe okwegomba obuliri bwange obwo obwera tibwayenga buliri ebintu ebiri omwo walenga tebegomba tuwalenga tebabyegomba omukazi n'amaadi gawagavuyo tali mukati kandi egama wa mwingira nga bwekikola gano tumwingira mugano nzoli mwingira balogano mwezako alida kubolya waladi njire kuwaya kuba aliniga atyama aye galenga idaga kano kadomala kamaadi dinonku kino kiriri uti kyakabwa kato kiri awo okay kale bambi no watwala kumwalo kuyanaza kwebyo muko kuja kumpa kulwani ni bale benta banaku nakabona kwatya lwaki banfuira bali kuliya bwana namugaso kinabo nawera kubona nusu ekikuno aita wali nakati baba yali omwana onaidi baba wono oba mama yalira yabo ku bantu ekikumi atuka ku yasirika ati omwana aidi mama ayo omuka gwa mama wendi kati gwa onezo omuti lwaki tamumatire nakoba ati ntuse ku mubiri gwa mama wono ayi fo waifano baba tuli bubi ate ndi bubi mulala ayo mulala no mulala kasa kuki ebikyamu tibida kubaawo bitirire ino be tibida abaawo nto singa nafuera mumaka muno singa nafuera butimwaza mabindi ebintu tutu ebyabwe batabana byo so bambi eyo ni George neze tuwayeko kwa ni George tuliye nayo bitulikola kola kuko ni timu yange so George nkuboine kuko
kanje ndogere ku kunibana tubone basobola okubayo ku n'entegeka kisobola okukola bambi baba nze tuyamananganga twite titenduka munumbu omwo bakaje ngoro lwititenduka munumbu omwo bwacho butichana sinduka kuncho oti ni malogo ne unusama kakufwa lwakigafu anze mumaka muno nsobola okuba omubi tini mwawaidde ensonga budifana kubikerekere bino tini nze nsambye egaali nakowa nabafuuka abantu abandi bazawe ku mwana ayinza basobola okuneesomera ababiri omuto n'omukulu mina gwanga ni motoka njo kujja kumusawo w'ekinansi w'amagembe nabidongere nkujja ku recruitment yawe banji baye batubuuza buzibu ki obwatuukawo George Luisi n'abaana omukyala andi ndowooza George abakobaireko ku ebitono ku ebyo tujja kuswika wano era nga leka twane tubone nga sobola okuba oliawo kabiri okuba n'engeri yindi etusobola okuvaayo tubona nga tugemera kwono naddala ku ekyo ekyemmere George kanone mbono ba tusobola okufunayo ku amagezi twapangisa akataka nga tufunyeku ku obuyambi tufuneku ku akataka oba twalimaku oba booli wabuki eyo ntegeka nungi tuba tufunye obuyambi eyo ntegeka banungi so nekyo ekiriwo osobola okutuyamba kuku twafunayo ku amaani twapangisa akataka twataako ku emmere oba mbooli oba dduma oba bidandali twatega tuti George yene bakungula ye n'aba nikyakungula kuku bampandika mu basimbi kisinga kuku n'emmere ey'okumugabiriranga ati weewairewo tujja kuswika gana bakali ku subscribing. Please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ze nambeere embuzeemuku wedinga ebyuma byange babiba bino byedangana bino bayiba byenkozesa amawulire biki ebyo kweyiya bweyiye mukongo omwibi mutengeke eka yene yede yakutula baida ku ofiisi bamena so maze wiiki ibiri nga tikola yatutandise leero ni munanga oyo tumaze wiiki ibiri nga tutukola tutandise era bino ebindi nga bino byakupangisa bupangise tupangisa eigula waizaayo nga kamera eno so tuwa tulikulwana bulwana tuboneka nga tuizaawo ebyuma byaife so abantu tibango obona nga abantu tibango ate mikwano jeno yagananga nijene aidi wo yokolera abantu basima abantu basima aidi wo igula nakwiba ati ayi wolowooza mbiga kale mukwanga kizibu ekyo kale so George nkuboyineku ifere katugole bambi George abalamuisa